Yeah, vatsonga ka hina manyana ndzi kombisa se tumani ku na xibhathana xin'wanyana laha handle ka xo subscribe i xibhathana xa kona wa xi photosa so xi ku notify loko ni posta swilo na xona ni kombela ku mi xi photosa ku mi ta hamba mi kuma swilo hi nkarhi so namuntlha ni ya vulavula hi top 10 beef songs of the decade. Na endla ku yi nga bori nkarhi lowu va nga isolate lowani va hi lock down na ku nga bori xa n'wina ku xava data mina ni ta na content haleni so namuntlha ni mi ka top 10 later today ta mi gayanyana na xitori xin'wanyana ni nga xi ndla ya 1 tip but then ho lava feedback ka n'wina ku it's an introduction ho lava feedback ka n'wina ku nga lunghisiwa yini kwihi na kwihi ku se ku ya nghena the full story ku va ku ri na yini no mi ri na proper proper vision yoku mi expecta yini from our content. So na mafanato say online famba mi vona mafanato nghena ka RevTechTV.com or .co.za I forgot but then nghena ka RevTech TV if come subscribe I think 5 episodes 50 rand so if I'm being a shava you nga sa xona so namuntlha ni ka top 10 I mean byelile mosku loko ni sungula hansi ni ya henhla ku swi nga interesting hi ku ni sungula henhla ni ya hansi se swi fika xibora na vona la yini number 1 hi tiva na tamana nga khale so number 10 ta Ganswanyo I think Mapele na Mr Post to swi vekisa swona cause ni switsundzuku ra mani Mapele na Mr Post Senswanyo ri fita ka list leyiwani because of nkarhi lowu nga huma hi wona. This song came after loko Team Shirmani yi hlaserile vubini na genge leyi a tirha na yona sorry ku na genge na team leyi a tirha na yona leri a ri la ku dlaya ku fiwa yi tlhela preventa ku bini menga na ku humesa hi December ku nga vi na that high rotation so it was a strategic song leyi a yi hlasela yi tlhe yi lemukisa vanhu ku hi man tamani swilo ku la tinimi so tala kasi no Mapele va wela kona that's why ni faka la if you ku vona number 10 this band Guwa. I always tell people ku ka album ya Ben Menga ya ba yuta kuna beef there's no beef there ku tsalwa tsimu ku chawa music aba creative mfana ku tiphiniwa but then risimu leri ri nga sungula nyimpi risimu leri nga sungula ku ruketela vo Ben Menga that's why I'm always saying go Josh Rimani you cannot say Josh Rimani is innocent after all because Josh Rimani is the first artist anga tirha ku humesa risimu anga chela ndzilo kumbe xana anga cha petrol endzilweni ka beef leyi nga kona sweswona xikarhi ka yena na Ben Menga this band Guwa hi number 10 ya Pen na Joe na Psychology. This song Gwendiso yi nga sungula beef no nga ri this song na xinanga xa n'wampfundla Mr Pussy I don't think a va ta ruketelana hi timike so similar one that this band Guwa ra Pen ro ri nga sungula beef leyiwani hinkwayo a sikene so bina famba vulavula stage na wala so lava but then the first artist ku nghena studio a record risimu ra beef it was Joe. Then number 9 Khensani Potowili Willy similar ari chela chela munyu a xilondweni leswi laku ku it was after loko Braju yi humesa album tlhela va nga fiki ka high rotation leyi expect yona yi nga trend yi kha va wala trend se loko swi humelele swi ta va chinga vubini ku yi tlanga yi bayiza swihlanyana vo mafusi so swi nga endla yi humesa swo ka swi nga twali but then anyways I'm trying to shame this song I think rona ri nga tlhela motivate na Braju ya yima a maikini yi vula bini lo nhloko i garingani wa garingani understand this song is leriwani nga ri tekela hansi but ri ve na more impact ka ku va ku humesiwa album ya Team Shirmani ka ku va ku tirhiwe that work ku tlherisetiwa because a swi languteka nga ri Joe wasn't really there sa lavanyana piece ka music wa Xitsonga but then after ku humesiwa album ya Khensani va nga na Willy things changed like Kichi ndo tifaka ndhawu yin'we because Kichi ku ri ku it was a celebration ku se tini genge leyi tini
so hi to ti nga hlotla letiwana. Ya ka number 8, Psychology Guwa. A hi tivi genge leyi a rhoketeliwa, hambi ku vuriwa vo Sulmakam, ku vuriwa ku Fina Kremora, hambi ku vuriwa vo kambe man va Dr. Stall, because va pfa va chingelela poison. A hi tivi ku genge leyi nga na Guwa i vo mani, a ni lava ku komba vanhu tivo badani leyi a ya hangalasini serious. Guwa so like thinge fite leyiwani hi la ku vulavuleliwa. Guwa belongs there ka number 8. Number 7 i Sunguriwile. I know van'wana mi expecta ku yi va yi ri le henhla, but then loko no ya na hlaya i list ya tona next year, the very same songs, it might change ku Sunguriwile yi kumeka yi ri hala ka top 5. Why? Because these songs keep on moving based on the impact leyi ti nga va ka yona ka game. Because Sunguriwile change a lot of stuff. That's for the first time mina ni vona Mr. Post a nyenyela a gungula ya ku nda ku napa and all this kind of nyenyela leswiya. It's for the first time ni twa ku Mr. Post wa nyenyela, a nyenyelisiwa ya Simu kumbe a hamba swimpresa loko va ku Mzamo a tsaka, but then loko se va ku hembe la ka hembe xihlanu twa xisa lexi. A ni swi tivi xi humesite video ti nga ni xi kha xi hlamula hembe, kha xi hlamula timhaka ta hembe, not to mention ku xi humesite video ti nga ni xi kha xi tshembisa beef yo hisa ku tlula ya Sunguriwile. Xi tlhe xi tshembisa no ba tlhe xi lava no ba hi mhaka ra Simu. I ringhozi ri Sunguriwile. It belongs there ka number 7. Then number 6 ni tshama kha ni ti vutisa each and every time ne ku Mr. Post na Prince Rangani va tirha njhani swin'we. Remember i vanhu hinkwavo, i vanhu hinkwenu, so I can't really say ku leswi swi nga tshama swi vuriwa hi munhu. Hi mina ni tlhela ni swi twa a ni bohela xikarhi ka vanhu loko ni ya n'wi vona ni va ni rivele, because hi claima ku hi na peace. I think there's no peace without justice unless if va yi vulavuleni mhaka leyi. Risimu ra Mr. Post lera Poison leriwani ro vulavula hi khandziya Lefit ya Sunside ya vo Low Liftiwe, ku vuriwa i Bramina liya hayi Bramina, loko i Bramina yi nga ngebi na yi nga bazara yo liftiwa leyi na rent yo hakeleliwa na hinkwaswo yo endleliwa. A tlhela ku a yi tswali, a tlhela ku hi xirhisa timapeni, hi tlhela ti humesa na ti-clip ti ku va rhanga n'wi thlela nsati a miyela va n'wi endlela leswiwani nini. So you see, I don't think there's peace between Mr. Post na Rangani, unless otherwise I tivi va hanya vutomi bya le bibeleni va rivala va tlhela va rivalelana, mara swa humelela mara mani nga ta rivala. Ni ta clip le ka xilo xa bara xa yoxe fite lexi nga vulavula hi album exi ka hi Bichum, mani nga ta rivala mina so yini a hi ta mina ta vona. Number 5, Mr. Post Tenot. A Tenot i belonga kwala Tenot lero Tenot yi karatini. Tenot hi leyi hi nga swi vona ku ka xisa lexi so tlhe xi ku swikawani swa n'wina sela vafana loko ma va ma bolo. And the one is very same album, the predict no swi ta hambana, swi hambanini sweswi. Lero ku ri Prophecy risimu leriya swa moya bolo xi yisa leswiwani nga ri khale swi ta rahani, swi rahanini sweswi laha tirha swin'we Mazaya ma ha ri swin'we ma swi vona. Number 5 because it will be prophetic and reintroduce kahle ngopfu ka Mr. Post. Let's forget about the other songs ta Mr. Post leti nga ta endla before letiwani ta beef. Lero one ne Tenot genge leyi ya moya bolo ta tlhava Tenot the album and the song come on. Then number 4 risimu leriwani ni nga ri hleketa na hlamusela risimu leriwani, the album leyi yi nga na risimu leri ni twa yi nga ri hi laha nyimpi ya Joe na Benya na Mayengani yi nga sukusela kona nyana, because Mayengani worked na Joe on a December album a tlhela ya tirha na un'wanyana on a December album, to only find out ku album liya Mayengani a nga tirha na un'wanyana yi ta tlhela fika yi disturb na album yeleya a nga tirha na Joe va ha ri ka Limpopo Boys. Guess the song Mango album ya Mango phela yi hume
the very same time na album ya Joyce Rhumani at Color Block. And then remember ngala ku ikanetela mango we on the market. Let's forget about the quality and everything, but then mango had more than 4 hits. Kuna mango kuna ngitleli kaya mina ina beja ngitleli kaya ka sala handle utomi bya nandziha ku va na nuna wa mina wa hetiwa ngolova laicha boy vana ni khumbula vokokwani zingentorelo Maria zingento ku va hotwa lexi ni xi endle munhu inaka awehembe n'wananga inaka awehembe. So you see, the album had similar hits to album ya Joe Record High Rotation. Mind you, album leyi ya tirha munhu lowu tirhaka na yena ya tirha na un'wana. Ma swi twisisa leswi nga humelela laha a mi nge tshami swi teke enhlokweni kumbexana ma swi twisisa ayindeni. Se ya ka number 3 Nomzamo yini ki yi pfuleli ndlela mavula ndlela ka team ta beef to leha i mavula ndlela ka team ta beef to leha leti ti nga kona ka music wa Xitsonga even voswanyo ti vi kona because of this song. Vo Caterpillar vo bifa Bini team to leha i mhaka ku Bini u pfuleli ndlela i this song. There's a lot that I can say about this song, and the one thing that's nice about this song, Mr. Post up before music. Swa tika masiku lama ka music wa Xitsonga munhu a before music ivi tlhela duma music wa Matsonga mi langu swo hlaya hi langu timhaka to sa to Mr. Post leswi sa to Bini nga ni swona leswi nga na Caterpillar. That's why Caterpillar yi rhandza ngopfu. Caterpillar yi rhandzela timhaka ta vanhu. Se laha ku na timhaka ta vanhu lawa na timhaka ta vanhu laha before music we na 4 years ngivukela ku fana mina naswo swa wase ni kota wa flow wa wena usizokota na ti-notes. So that the one fita kwala ka number 3 because of its content stable le beef ya Mambele. Whether you like Bini Mengani, whether you like Xitsonga music or Mtsonga, if you listen to that one, that's one again. This song was ahead of time. Rolling at left again. And then Vumbe number 2 tawa man. Number 2 nsho I'm worried. If you said she was actually fika nela number 1. Sha jika xikari ka beef ya Mr. Post na Bini Mengani. Forget about that. So humelela ku list dominate hi vanhu van'wana because about dominate again. So loko no la ku yana teka ti beef to ka ti nga ri kona kumbe xela teka beef leya nga tshame va kona xikari ka Solly Makamu na Mayanda. Yo mi nga ni yimbeleli loko ni fini mi la ku endla mali mina whatsoever. Irrelevant, not so many people know about it. Masibona so ni ta va ni khani kumbe xana teka beef yo DJ Snake na vu BM but na Boti. It's irrelevant, not many people knew about it. So mina I'm giving you beef similar beef leti ti nga much more relevant ka hinkwenu because this one ayona loko sika sumelela. So track number 2 ngibona la ngala sanga hluluwa ku phahla a chayindeliwa amahlweni ka tiko hinkwaro ila ka Khumbile khaya la ka dzelo ka vakavuma. That one is probably one of the greatest beef songs. Tinga ondla munhu na ku yingisela ku hlongotwa swona ku humelela hinkwala tiyimbelele swo Solly Makamu kumbe xana swona mixana swa tindleveni ta mina no lora tshama ku tsungunisa nhloko moko papa mazwana. So Khumbile khaya it's one of the greatest beef songs leti ti nga tshama ti huma ka game ya music wa Xitsonga. No cap and pretend and hlekeleli kwalawo. Khumbile khaya it's a hit. It's a hit. Ile ngata ka nga ikanete. And then track number 1 that is beef songs ne. La ntubutisini ku wena mfaka Garingani kumbe Chavani vana swona Garingani endlichunga Chavani. Khrazelo poyilo yini wa ka yena. Amela ku ri ba mi Mr. Post atantiva kahle. Atantiva kahle anta mchendela. I thought that common name about leswi swi nga endliwa person fana it's uncalled for, but then swi nyanyukisa game leswi swi nga komba Vatsonga ku damanisa veg phosa mara mo swo wena ku sungurimbiri rizarelesa minsa lwa wala le person fana ku afini
a za ha ri leswi swingwirigwiri ta gonya ku ya hi nkarhi wa ka hina. Let's wait for its impact. U ta huma ri gungulweni wa penga mfalo enhlokweni wa penga mfalweni wa siya xingwirigwiri ka number 7. Relax a ni mi la beef n'wina. So number 1 i Chavani ya kotiko. So Khensini ku mi vone video leyiwani yena mi tlhele yini ni kuloloyinyana ma yi twa na weather na timhaka ta quarantines or whatsoever you call it. Swa ya bayizisa ma vona. Ni swona swi kahle swona namuntlha ni tlhela ni swi pakatela hi ndlela ya kahle. Se number -1 i Caterpillar. Ni nga ta beef vona mina ku va ni nga yi fakangi. Mbe a ni ta hlangana na the rest ti 10 due to coronavirus it I postpone to the next available weekend after ku declare ku siku safe ma continue ti events na swilo hinkwaswo la tikweni ku rini a hi swi tivi, but the next available weekend swi tiva ku vanhu va ta kha va hisa se kha va la ku cina se ku ta ku ri call va nga cini. Se mi nga rivali ku subscribe Khensini n'we mi nga vona hinkwenu na hinkwayo xap.